فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. Cukup, barakallahu fiik. Baik. Selanjutnya, allati fiha dzikrul ankabut. Qala Allah ta'ala dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittaqadat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Baik. Bacakan ayat setelahnya. Ayat setelahnya. Nah. Inna Allah ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai' wa huwal azizul hakim. Terus? Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimun. Terus? Khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq. Tayyib. Khalaqallahu. Allah menciptakan as-samawati langit wal arda dan bumi bil haqqi. dengan hak. Coba i'rab khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq. Khalaqa. Khalaqa fi'lun madin mabni 'ala al-fath la mahallahu min al-i'rab. Allahu fa'ilun marfu'un maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi kasratun zahiratun fi fathatun zahiratun fi samawati. Kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu jam'ul muannatsis salim. Al-wawu. Wawul atfi. Al-arda. Ma'tufu 'ala as-samawati wal ma'tufu 'ala al-mansubi mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih li'annahu al-ismul mufrad. Al-ba'u. Al-ba'u harfu jarri. Al-haqqi. Majrurun bil ba'i wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu al-ismul mufrad. Al-jar wal majrur ta'liq ke mana? Muta'alliq ke as-samawati. Khalaqa. Muta'alliq ke khalaqa. Khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqq. Tayyib, di sini sama-sama dinasab as-samawati wal arda. Kenapa as-samawati dinasab dengan kasrah dan al-arda dinasab dengan fathah? Karena as-samawati jam'ul muannatsis salim. Al-arda Jam' ism mufrad. Coba sebutkan dalam jurumnya. Samawati dinasab dengan kasrah, dan dinasab dengan fathah dalam jurumnya. Dinasab dengan kasrah dulu. Fa ammal kasratu fatakunu alamatan lin-nasbi. Ya. Fatakunu ala nasbi fit tasniyati wal jam'i. Fi jam'il mudzakkar salim. Fi jam'il muannatsis salim. Kemudian dinasab dengan fathah. Ammal fathatu fatakunu alamatan lin-nasbi fil ism. Coba baca ayat pertama dari halaman itu. Halaman berapa tadi itu? Halaman 4 fi safhati 401. Tayyib. Ayat pertama dari halaman tersebut. Fama kana Qarun wa Fir'aun wa Haman wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin. Musa wa laqad dan sungguh ja'ahum datang kepada mereka Musa. Siapa yang datang? Musa. Apa kedudukannya Musa? Fa'il. Ja'ahum. Apa kedudukannya? Dhamir. Ja'ahum. Fa'il. Siapa yang datang? Musa. Ja'ahum, datang kepada mereka. Fi'il tambah dhamir apa? Maf'ulun bihi muqaddam. Musa fa'il muakhar. Ji'u. Baik, waladina yang pertama. Al-ayatu as-sabi'ah. Walladzina amanu wa 'amilus solihati nukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Walladzina yang kedua.
Al-ayatu at-tasi'ah. Walladzina amanu wa amilus shalihat lanudkhilannahum fis shalihin. Walladzina yang ketiga. Al-ayatu ats-tsalitsah wa 'ishrun. Naam. Walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqa'ihi ulaika ya'isu min rahmati wa ulaika lahum 'adzabun alim. Walladzina yang keempat. Al-ayatu as-sabi'ah wa khamsun. As-sabi'ah atau as-saminah? As-saminah wa khamsun. Naam. Walladzina amanu wa amilus shalihat lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtiha al-anharu khalidin. Walladzina yang kelima. Al-ayatu sini. Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Ta'ala fi surat Al-Ankabut al-ayah al-thaniyah wa sittun fi safhati 400 wa thalatha yaminan akhir as-safhah. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu wa huwas samiul alim. Innallaha ala kulli syai'in innallaha bikulli syai'in alim. Tayyib. Allahu Allah yabsutu melapangkan. Apa kedudukannya Allahu di sini? Fa'il. Fa'il. Allah. Fa'il di awal kalimat. Allah. Isim atau fi'il Allahu? Isim. Isim. Di awal kalimat? Mubtada. Mubtada. Berarti apa yang dicari? Khabrul mubtada. Mana khabrul mubtada'nya? Dhamirun. Ya besutu. Apa ini ya besutu? Fi'il. Fi'il. Mana fa'ilnya? Mustatir. Mustatir. Jawazan atau wujuban? Jawazan. Takdiruhu. Huwa. Ya'udu kemana? Allah. Allah. Jumlah fi'ili apa kedudukannya? Jumlah fi'il. Wal jumlah minal fi'il wal fa'il? Fi mahalli raf'in khabrul mubtada. Tayyib. Ar-rizqa? Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Coba i'rab kembali. Allahu yabsutur rizqa. Allahu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu al-ismul mufradu. Naam. Yabsutu Fi'lun mudhari'un. fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi bitajarrudihi 'anil nasbi wal jazmi wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu al-fi'l mudhari' walladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila Allah. Ila Allah. Ar-rizqa? Ar-rizqa maf'ulun bihi mansubun wa 'alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu al-ismul mufrad. Tayyib. Yabsutu Sana biwalidayhi husna fa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ilayya marji'ukum. Ma makna ilayya marji'ukum? Kepada aku tempat kembali kalian. Kepada aku Tempat kembali kalian. tempat kembali kalian. Orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat ini menyangka bahwa mereka bisa lolos dari siksaan atau azab Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala fi suratil Al-Ankabut al-ayah ar-rabi'ah Naam. fi safhati 399 shimalan akhir as-safhah. Naam. Am hasibal ladina ya'maluna as-sayyi'ati ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Ayat sebelumnya? Walaqad fatanna alladhina min qablihi fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sebelumnya? Hasiban ladina ya'maluna Hasiban nasu. hasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Akhir ayat dari halaman itu niyun 'anil alamin. Ayat setelahnya Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati jauh sekali. Lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Allah mengazab siapa yang dikehendaki dan merahmati siapa yang dikehendaki. Qala Allah Ta'ala fi suratil Al-Ankabut Fa'lul khamsa. Fa'lul khamsa dirapa dengan apa? Wow. Dirapa dengan Nun. nun. Coba sebutkan dalam jurumnya. Nun. Fa amman nunu fatakunu amatan lirraf'i fil af'alil khamsati allati raf'uha bi thabatin nun. Ha? Allati raf'uha
fil fi'lil mudhari'i في الفعل المضارع idza ittasal. ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنث للمخاطبة. Mana naibul fa'ilnya? Tuqlabun. الواو. Al-waw. Apa namanya ini al-waw? واو الجماعة. Coba i'rab al-waw. واو الجماعة مبني